Ceo život bandažeri su između ostalog bili napravljeni od metala i sa šipkama. Da bi bili udobni, budući da je koleni zglob pokretan u 3 dimenzije, važno je da otvorenost patele bude vrlo lepo impregnirana. Na taj način, neposredni kontakt patele i manžetne obezbeđuje i dalje veliku pokretljivost i stabilnost, ali istovremeno dozvoljava i klizanje patele i stabilizuje istu kada prilikom pokreta dođe do takozvanog zaključavanja patele. Kada imamo i najmanja pomeranja, kod velikog napora, bandažer istovremeno učvršćuje, ali i dovoljno opušta, omogućavajući dobru prokrvljenost tkiva. To spada u takozvana pametna tkanja. A kada je i najmanje opuštanje segmenta uz zglobu kolena u pitanju, događa se da dodatno stabilizuju koleni zglob bez obzira na dodir sa podlogom. Zato je kolena jama i dalje osigurana i formiran je ergonomski otvor kojim se ne blokira i ne steže limfotok sa zadnje strane kolena. Na laterostranama takođe je napravljeno tkanje koje obezbeđuje kvalitetnu funkciju kolateralnih veza, i to ne samo da daje dodatnu stabilnost, već pruža i funkciju osiguravanja kolena u frontalnoj ravni. U tom smislu, kada su u pitanju lateralne strane, svako ko trajno ima elongiran, odnosno izdužen kolateralni ligament, postoji simulacija istog uz pomoć visoko savitljivih gumenoplastnih traka koje se nalaze u projekciji pomenutih ligamenata. Energizovanje zgloba i prokrvljenost istog ostvareno je pozicioniranjem magnetnih dugmadi, koji stalno imaju terapijski i regenerativni aspekt i namenski su postavljeni u zoni puteva krvotoka i limfotoka.